Республика дүнен жаң ыры көддүрүте эпидемическая тахымы сүйрбе бұрыған куһаран тураронон bu күнге 19 осколуна 2 уйан үлетін толыры тоқтотто, үгі сөрек тәлітелері карантин билдеріліне. Ордук салгынынан берілер ырыға кыры олар, онына осколу өренәтчілері қаптардылар. Бүгінгі балығыняны кытта Нюргуяна Егорова білісті. Жокускай коратылан көрөр эбит боллакка 2 нөмірдегі сколага өссө аспыт неделеттен бирдилен класстар үйрағы тоқтоп буттара. Биһиги оскола быт 2 сменалак болан тыһынча 906 ого үйренер быйылгы үйрә жылыгар. Онон хүрбәһәттә бирген ого бүгүнкү күнгө арвинан эден олата 517 ого болар. Олан биһиги бүгүнкү күнтен карантинге барды бит. Ол курды класска сүйрбе бырыган осколага отут бырыган үйренәтчи Орвинан ылжар түгенигер директор бирекәһинен карантин билдирилер. Колбур буган 7 осколага күн бәгәһә алын сүйек класс үйренәтчиләргә карантин билдирилде. Онтон бүгүнгәттән ырынан он активанны күннәрдән сибәстән бүтүн осколар белән 5 класс үйренер. Бүгүнгү күнгө кетен көрүтүн бүгүнен туму жаңырытан эхилене ортотугар сахаттан тутулуга суох үрдәһине билетинер. Чулаан оголор ылжаллар. Саха гимназияга сүрбәһис 32, сүрбәсеттис бәһис катас марка осколалара үйрәгы толору токтотон олороллар. Аспыт неделе көрдөрүтүнен балыхага сәтте тыһынча агыс сүстен тахса киһи балыхага туму жаңырытынан алжан көрдөрбүт. Бу көрдөрүү эпидемический тахымы 11 бирген кохран турар. Отон чолан жокускай кората этер боллакка гыры тахыма 19 бирген кохран турар. Карантин сүрүннән бир неделяга болжокка билдирилер. Ыры тахама аччаабатагана өссө бир неделя ухатылдан берер. Үйрагы сетихер тухуттан үйренәтчилер бары жыягы үләне ылан олороллор. Эпидемический көрдөрүү орду кебәйге усмаяга меңе хаңаласка үрдүгө белетеммит. 5 улуска намга кебәйге үйә халымага ондайты өлөхмә амма улустаргар онда коракка оскола туга үйрәтәһенә токтота. Олата 19 оскола абылынна карантинга барды, онда 2 детский саттыр. Актированный күннерге онна карантин кемигер специалисттар курухоктарга жарыкка сылжыны токтоторга манысарга элбах кеһи мунюстар сиргер маскалах сылжарга сүбелилер. Нургана Егорова, Саргылана Захарова, Василий Слепцов, Дмитрий Сергучев, Саха телевидениета, Жокускай.